Yilowo nalowo uno-30 June wakhe, nami kusufikile owami u-30 June. Sengidla i-breakfast yokugcina, ngithi angisale senginambitha nje okokugcina, ngi-enjoye wonke amanandinandi, ngi-enjoye i-weather, ngi-enjoye konke okumnandi. Sengizohamba nje nama-memories nokubonga ukuthi hhayi bangiphathe kahle kuleli zwe. Awu, ngizoyikhumbula yonke into yakhona, koda akufanele ufike u-30 June wena ubhalanse ungafuni ukuhamba. Ngibe sengithi-ke angihambi. Eyi, ley'cathulo-ke zinestori sazo ngobuye nginixoxele ngelinye ilanga. Njengamanje ngisendleleni eya e-airport ukuze ngingaze ngihambe sengiphuma ngesamagundane, ngingaze ngihambe sengijahwa, futhi ngithe ngoba ngiyizelile kule country angingalindi ukuthi ngize ngilandwe uhulumeni, ngoba phela angithi mina engithe ngiza kule country. Kanti lama-skills amahlaya ebengiwalethile wona awanginikanga yini imali yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyithengele futhi ithikithi lokugoduka, njengoba nje nelokuza ngangizithengele mina. Phela ngilethwa ngohulumeni, ngiyilethe mina, angazi ukuthi yini engabe isingenza ngilinde uhulumeni ukuthi angigodukise. Hhayi-ke, koda-ke phela asifani. Njengamanje-ke sikuma-departures, sikhumbuleke ukuthi wonke ama-airports aba no-departures abe futhi no-arrivals. Singakhumbuli nje u-arrivals kuphela, sikhohlwe ukuthi njengoba u-arrivile kufanele futhi ubuye udiphathe. Hhayi-ke, sengika-departures-ke njengamanje, ngiyanyuka-ke manje-ke ngiya phezulu le esicongweni engiyothatha kusona indiza mshini ezongibeka la engivela khona, ngoba kufanele uhlale kuze kweqe emizini yabantu. Yabona njengoba ngihambe kamnandi nje, ngihambe sisahlekisana kusamnandi, ngizophinde futhi ngibuye kuphinde futhi kube mnandi. Hhayi, kodwa ngizokukhumbula ukudla kwakhona ngoba hhayi le nonsense esibuye siyidliswe emabhanoyini. Hhayi, koda-ke phela-ke isisu somhambi, buka nje leli bhanisi lakhona, ungazi ukuthi iy'tini ezazakha iy'ndonga zaseJerikho. Hhayi-ke sibuye sihambe sibuye sidlule nakwamanye amazwe. Eyi, ufike lana uthi kodwa kusayi-airport lena enaney'timela phakathi, noma sengikwelinye nje futhi izwe. Cha, ngise-airport-ke ngizoshintsha ibhanoyi eselizongigodukisa-ke lingiyise la engizinze khona, la engikhokha khona intela, la engikhokhela khona ama-rates. Hawu, ngafika ekhaya. Phela mina angikusabi ukuhlala ezweni engaqoma kulona. Angibazi laba abasabayo ukugoduka nabakhonyana babo. Kulungile-ke guys, please don't forget to subscribe.